Reka mbasuze kandi mbifurize ikaze mwe mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica hano kuri ishene ya Nine Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, rero amahoro Imana akomeze kubana namwe. Amakuru yacu rero yo kuri iki munsi ari kugenda yibanda ku bintu byagiye bigaragara kuri tariki kabisa 14 Kanama 2025. Uyu munsi mu mateka rero yangu nibiki byagiye biwuranga, niki byagiye bigarukaho nkuko musanzwe mubimenyereye. Rero murabizi ko iyo bibaye ngombwa tugenda tubabwira ibyagiye biranga iyi tariki tugiye tugezeho. Kuri tariki rero mu mateka yayo yagiye irangwa na byinshi. Murabizi mu bigenda biranga iyi tariki cyangwa se mu bigenda biranga umunsi haba harimo byinshi bitandukanye, harimo abantu bagiye bavuka, harimo abagiye bapfa, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byagiye biba kabisa by'indashyikirwa nkuko mukomeje kugenda mubibona hano, nkuko mukomeje kugenda mubyumvira. Rero ndaje ibagezeho, tukaba turi kuri tariki kabisa ya 14 Kanama 2025. Ubwo murabyumva cyane ko ari umunsi wa 225 mu minsi igize umwaka. Iyo bigezeho rero turababwira ngo muri iyi minsi, nubwo iminsi ingana gutya imaze guhita, ariko hasigaye n'iminsi irenga 139 ngo uyu mwaka urangire neza, cyangwa se kugira ngo uyu mwaka tuwushyireho agapfundikizo, kugira ngo tupfundikire tuvuge ngo wa mwaka wa 2025 turagusezereye. Hakaba hasigaye iyo minsi 139 muri plan zawe, cyangwa se mu bintu wa plan ze gukora. Sinzi aho bigejeje wana, harabusanga babigeze kuri 95, harabusanga bageze kuri 80, kuri 70%. Ubwo niko mvuga. Hakaba n'abakiri hasi kabisa 50, tubabwira bati rero namwe mushiremo imbaraga, kuko iyi minsi isigaye birashoboka ko ibyo mutagezeho mushaka kubigeraho kabisa. Kandi ewana hamwe no kuko kw'Imana twizera ko ibintu bizakomeza kugenda birushaho kugenda neza. Kuri uyu munsi rero hari ibintu byinshi byagiye biwuranga, hari ibintu byinshi byagiye biba kuri tariki ya 14 Kanama 2025 kabisa, nkuko nakomeje kugenda ibabwira. Tugarutse hano rero, Pakistan irizihiza ubwigenge kabisa, yabohoye yigobotoye kabisa ubukoloni bw'Ubwongereza. Hano ni 1947. Pakistan ikaba aribwo yibohotoye kabisa, cyangwa se akaribwo yabonye ubwigenge kabisa yigobotoye Ubwongereza. Biri kugenda byumvikana ko kuri tariki habayeho iki kintu cyo kuba Pakistan yakigobotora Ubwongereza. Ni bimwe byagaragaye nyine kuri uyu munsi, nkuko nakomeje kugenda bibabwira. 2004 rero ingabo z'u Rwanda 2004 biri kumvikana kuri tariki kabisa ya 14 Kanama mu mwaka wa 2004. Ingabo z'u Rwanda zatangiye rero kujya mu butumwa bwo kugenda zigarura amahoro kabisa. Murabizi ko ingabo z'u Rwanda zimaze kwandika izina mu buryo bwo kugenda zigarura amahoro mu bihugu bitandukanye. Ibi rero bikaba byaratangiye kabisa hano kuri tariki ya 14 Kanama 2004. Bakaba baratangiye ubwo bajyaga hano muri Sudani kabisa kugenda bagarurayo amahoro, nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. 2013 kuri tariki n'ubundi ewana cyangwa se Misiri yatangaje ko ibihe bidasanzwe nyuma yuko inzego z'umutekano zishe abarenga 800 bigaragambya kabisa bashyigikira Mohamed Morsi wari uherutse guhirikwa ku butegetsi. Biri kumvikana nibwo ibintu byabaye kuri tariki rero ya 14 kabisa, nibwo ibi bintu byabaye. Tugarutse kundi ku bindi byagiye bikomeza kuba kuri tariki rero hano mu mwaka wa 2015 kuri tariki n'ubundi, nuko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Cuba yongeye gufungura imiryango nyuma y'imyaka 54 yarishize. Ibi bihugu byombi bidacana uwaka kabisa, byaratandukanye. Murumva yari imyaka myinshi, imyaka igera muri 54 rero ishize yose. Abantu bakaba aribwo bongeye gucana uwaka, bakaba aribwo bongeye kuvugana. Muri 2015 nibwo bongeye kuvugana. Urumva aramutse ubaze ushaka gusanga imyaka kabisa yarishize. Aba bantu badacana uwaka cyangwa se batavuga rumwe, ariko bakaba baraje kongera kwihuza kuri tariki ya 14 rero Kanama 2015. Ibintu byakomeje kugenda biba rero kuri tariki ni byinshi cyane kabisa, ni byinshi cyane. Tugarutse hano muri Haiti kuri tariki ya 14 Kanama 2021 n'ejo bundi. Biri kumvikana nuko Haiti kabisa hibasuwe n'umutingito ufite imbaraga, umutingito ukomeye cyane wari ufite igipimo cya 7.2. Abantu barenga 2248 bakasiga ubuzima kabisa. Biri kumvikana pole sana ku miryango nyine yabuze ababo, pole sana ku
ku miryango yabuze ababo, mukomeze kwihangana kandi kabisa nyine ibyo bibaho murabizi, ariko nibi biza twizera ko bakomeje kugenda babicunga neza kugira ngo ibi bitazongera kubaho. Mu muziki rero tugarutse mu muziki 1985 bita Jackson, muramumenyereye kabisa nk'umuraperi wakunzwe cyane, yaguze iyo bita ATV Music n'uburenganzira ku bihangano by'itsinda rya The Beatles kuri miliyoni 45 z'amadolari, ni amafaranga menshi cyane y'abanyamerika, aho nyuma y'imyaka 10 yonyine iciyemo ngo yagurishije 50% by'ubwo burenganzira kabisa kuri Sony, akishyurwa miliyoni 150 z'amadolari. Urumva rero amafaranga nyuma y'imyaka 10 yikubye hafi inshuro zirenga 3 zirenga, ahita yikuba inshuro 3 zirenga kuri miliyoni 45 bamuhaye. Rero agurishaho umugabane wa 50% bahita bamuha miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika, biri kumvikana. Urumva kabisa yabyungukiyemo nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba bahanzi rero bari bakiri bato, ariko bigaragara ko hano bari bakomeje kugenda bazamuka kabisa, ewana n'ifaranga ryari rimaze kugenda rigwira. Kuri itariki rero hakaba hari n'abantu bagiye bavuka 1994, biri kumvikana, ari nabwo inaha iwacu jenoside yari imeze nabi, hakaba hari n'abantu bagiye bavuka. Hanyuma uyu bita Maya Jama, umunyamakuru wamenyekanye mu itangazamakuru rya BBC y'Ubwongereza, akaba aribwo yavutse, biri kumvikana, muramubona hano ku mafoto, muragenda mumubona, nibwo yavutse hano 94 kabisa. Urumva imyaka afite yarakiri na mutoya cyane, ntabwo ari umuntu ukuze, nibwo we yaba yaravutse kuri itariki 24. Rero kuri itariki n'ubundi uwo bita Martin uzwi mu gukina no gutunganya filime muri Amerika, nawe akaba aribwo yavutse, biri kugenda byumvikana. Hanyuma rero no kuri itariki ntabwo ari abagize abantu bavutse kuri itariki gusa, iyi tariki ni aba baragiye bavuka, ariko hari n'abapfuye kabisa, biri kumvikana. Isi nyine nuko tuyigiye tuyibayeho, ubuzima ni gatebe gatoki, umuntu aravuka ejo agapfa, ariko nibyo ni ibintu dukwiye kugenda twitegura. Gupfana nubwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo no gupfana ibyaha nk'uko tubyizera bamwe, nk'uko bamwe bagenda babyizera. Hanyuma rero abapfuye ku 1959 n'uwo bita Balthazar Gafuku rero ari mu bapadiri kabisa babuhawe bwa mbere mu Rwanda, yitabye Imana mu 1959 nibwo uyu Balthazar Gafuku yitabye Imana, akitaba Imana cyangwa se agapfira hano ho bita Imugombwa, aho yakoreraga, akaba ari naho yapfiriye uyu Gafuku Balthazar kabisa, akaba aribwo yapfuye kuri iyi tariki ya 14 Kanama 1959. Undi muntu rero waba warapfuye hano kuri iyi tariki, ariko umwaka utandukanye, akaba ari umwaka w'1988, ubita Enzo cyangwa se Enzo Ferrari, umutaliyani washinze uruganda rwa Ferrari, uzwiho gukora imodoka ewana zihagaze cyangwa se imodoka zihenze, akaba aribwo uyu mugabo nawe ngo yaba yarapfuye. Ibyo ngibyo rero bikaba ari bimwe byaranze cyangwa se byagiye biranga uyu munsi mu mateka yawo. Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose.